وەک هەواڵ دەزان دەمێکی درێژە ئەم پەنابەر بووین ئەvê kampa heştêya me guhartî ji ber êrişên dewleta Tirka dagirker di her kampên em hatînê penabertiya me xwe sebeb dîsa dewleta dagirker bû. Her kampên em hatînê bi êrişên li ser me çêbûyî, zextên li ser me çêbûyî, şantajên li hemberî me kirîn, bi cih meqam guharin tune heta min wargeha Şehîd Rostem Cûdî yanî di Mexmûr de derkevtin li vêrê jî bala xwe dîsa ji xelkê wargehê navekit. Ev teqrîben 6-7 cara hem bi firokên cengê hem jî bi firokên şeriyê bê mirov kamp bombardıman kir. Gelek kesên me şehîd kevtin, gelek kesên me birîndar bûn. Herî dawiyê ew teqrîben heftiyek bû firokên sîxuriyên dewleta Tirkiyên bê mirov li ser wargehê digeriyan. Me hizir kir, me zanî dîsa arman çi xelkê sêfîle wek her car, arman çi xelkê sêfîle dê xelkê sêfîl êxne hedef. Li semta de mihela yek dan vê carê, di nîva mihelê de dan. Teqrîben saet 8:30 lê da. Baş bû em bê carê xwe şans bûn tehribatên mezin yanî di aliyê mirova de tehribatên mezin çênebûn, şehadet çênebûn, birîndarê di welê acîl çênebûn. 10 mala zarar û ziyan jê dît. Camên pencerê ve camên deriyê ve hemî şikandin. Zarokên sava hindik mabû di mehtikê de bêne şehîdkirin. Baş bû dayîkê de bey lêdanê zarokên xwe cihê we guhastibû. Bu rengê dîsa wek her car karasatek xwastin bine destpêkirin. Lê baş bû vê carê heqê vê hatinê û vê lêdanê de wek komîte û xelkê kampê me ban li hikûmeta Iraqê kir. Zaten lêdana we em di teqrîben 200 kilometre em ji sınırê Türkiye durin em di nav xaka Iraqê de ne. Yani yê esmanê Iraqê diparêzit hêzên navdewletî, koalisyona navdewletî ew dîsa hikûmeta Iraqê ye di ser esmanê Başûrê Kurdistanê re retên. Ev çend cara hatin li wargehê dan. Bêdengiya we her car cesaret da. Erê belkî car bi car şermizar jî dikirin, car bi car nizanim gayri resmî an jî resmî digotin em ê qebûl nekin vê êrişî, ev êrişekî ne mirovane ye, êrişekî em şermizar dikin. Feqet aliyê pratîkî de hema wek çend gotina teorî dima. Vê carê destpêkê firqa çarda heyetek ji firqa çarda yanî berpisyarê herêmê yê leşkerî bi giştî heyetek ji wê hat hatin cihê bûyerê nav xelkê nerazîbûnê xwe înana ziman got em ê zaten em wek her car jî dibêjin û em wek eskerên vê herêmê em nabê em nikarin bêjine hewa em ê va êrişa din sekinadin. Feqet rayedarên paya bilindiyê xwe em ê agadar kin ku pêşî li vê nêzîbûn vê karasata bête girtin. Heman demê berpirsên îstixbaratê yên herêmî hatin, ew jî hatin heyetek ji wa jî hat. Heman tişt gotin. Ji derveyê wê heyetek ji midûr şirtê hat. Yani midûr şirta demam dibêjin yani asayişa war ya Mexmûra navçe Mexmûr girêdayî her sê heye jî girêdayî hikûmeta Iraqê bûn hatin serlêdan kirin. Mexdûriyê xwe înana ziman got em ê herekê dihêla xwe de gotin got em ê
بنکین خوین جور برپسیارین خوین جور امی همی آگادار کن امی بین او ایریش که نهاقانه یا ایریش کی لسر سیفیلانا ایداین ترکیه دویژن تشتکی و ام بلقاینه هاتنا دناوا قمپه دا دناوا قمپه پنابرا دل خلکی دانا بورنگ نزیبونه که بورنگ هاتا چه کرن مجی وقت قومیتا دیسا مجلسا گل مال تمام دمه مجی جوارگو مگو وقت حکومت عراق خودی حلوست با جارایی که وقتی چه بود جارا دیگه چه ند بود فقط حلوست حکومت عراق هر چقدر جار بجار شرمزار دکت جلی ده عالیه جدیت ده حلوست خدا هندکی سستن اب سسته هایا و دبته سبب دیسه بهم نزیبونیم بهم دبته سبب که جسارت بده دولت ترکیه فاشیست ده 200 کیلومتر دناب خاکا دولت کادی دبیت ایریش بکد لقمپکا پنابرین 28-29 ساله پنابر بوی جبر هویتیا و بخواب چوله چهفتین جبر هویتیا و قبول نکردن سری نتا چوگ نتواندم چوله چهفتی دیسا بالا خلوه پنابرا دادتن بورنگ نقاشه که بورنگ هاتا چه کرد اواجی گوتی امی آلین پیوندیدار ید خوید جور حتی بغدا امی آگادار کن امی داخوازین هوا طلبین هوا امی جوار راجهین یعنی هیویه کیما ایکو برسه 100% در بچه جوانینه جارا دبینه ما امی فلان تشته هوچه کن فقط دچن آن دو وزارت نافخواهی ده آنجی وزارت در بده مساجی که شرمزار کردن درده که بود و که دی پراتیک تنت عالیه تئوریه ده و که دی پراتیک زیاده انجام گرنه نه جبر تجربه ما چه بونه لگلوا هیویه که کو امبیشن دی پیشه با اپراسیونه گرن آنجوا ایریشا گرن هیویه که میوانینا او خواهی بری و هفدیتنا تبلیتن دین رسمی ده منقاشا بکر دگوتن هزامه ایکو ام پیشیا ترکیه بگیرن نینا açık جمارا بورنگی izahı edikere. Ye پیشیا ترکیه بگیرتن önce koalisyona nav devleti ve Amerikan bit. Çünkü asmanı Irak yapha dibin denetima koalisyona nav devleti Amerikan'da ya. Bir izna koalisyonu mümkün ne tayaret devleta Türk ne siyahuri ne jiyet şer بکارم بچم نه عثمان عراقی و برنگه هویتیه بکن فقط yani gel jarad nirxandinin havalin meden nirxandinin kesin pasporda derkevtiye holi ku Amerikan به taybeti Amerikan izna Amerikan evlidan çenabet eve bicara çebu هم لشنگاری چه بید هم لباشوری کردستان لسر گندا چه بید ویروژی هوالا دید لسلیمانی رز و باغ و بیستان خلک بمباردمان کرده بون با جانسور که بمباردمان کرده بون دیگو جه هوالا نا خدا نباجان هم خواه گازی که گو کابلا بلا نیچیر گازی که اردوغان بلا بینتن هم بچین کشفه که بچین کاباجانن آن حوالن یعنی اسپریه کی و دکرن اوجی yani امتحانم بیجن ام نل بندینا ایراق هزاوی کو پیشیا و مسئله بگیرد ام نل بندینا پیشیا بگیرد والا بانگاما ام پناورن قام پکی دبن تنه بناو دا دبن شمسیه Birleşmiş Milletler'ne kimlikê me siyasî ve heye em penaberên siyasî na li gor mada pêncî wê heftê wê me statuya siyasî bi dest xistiye hem di Iraqê de hem li gel Bemê feqet rexmî wê jî aliyê xwedî derketinê de li me xwedî dernakevin bi taybetî bêdengiya Bemê
دبتا سبب کو ایریش هیچ پتر لسر خلک سیفیل قرب بن ام بان دکن ادی ابهزن هم ین دهریم دا کار دکن وک کوالسیون ناف دولتی هم حکومت عراقی هم جی سازیا بەمێ دیسە بووی بە جرێدای سازیە مافێ مرۆڤە لە بەرپرسیار ئەرکێ خۆ خودی دەرکەبن د ئالیە پاراستنێدا خەلکێ سێپیل بپارێزن دەولەتا ترک هۆف بوویە ئێدی دمریە ژی مریێمە ژی بیلە تەحمل ناکێتن هەستیە بیلە تینتە دەرێ هەستیە شەهیدێمە مریێمە تینتە دەری ji gorê li hember hestiya berûmetiyê dikit û wê vecirêdayî xelkê me vê hêlê de hêş helwesta xwe tîj bikit yanî yê xwe ya hêlayî ku em xwe li ser linga bigirin ya hêlayî ku em bikarin hemî polîtîka û siyasetên hem hêzên navdewletî hem jî Türkiye'nin faşist û alîgirên wê vala derbêxin êcbûna me ye êgirtina me ye rêxistinbûna me ye em çi qas rêxistinbûkirî bin em çi qas xwe ê ku ve kilîtlenmiş bikin bi xeta felsefa rêberapo da em xwe bişine êk em li ber xwe yanî ji derveyî berxwedanê başqa çi şansê me nînin an wek رحمتی محمد چون تونجو همی شهیدین ما گوتی جمع دخوازن ام چوک بتاوینن چوک تواندن جی به اونوریا از بار نکم خلک کرد جیوه به اونوریه لایقی خواب ببیند به تایبتی وارگه ها شهید رستم جودی خلک کرد جی لازم هم بر به هویتی نرازی بونه خواهش بتر جدی نشا بدن هم ابجی نتنه به سری خو ایریشه که ev erişeki giredayı konsepta geçti ya konsepta lser tecrüda lser reber afo behave giredayına erişenle qadın medya parasına medya erişen şigari hemmi behave giredayına jiber ve emban li geli kurdikin li xadil nirxin xo xadil rumata xo xadil serokatya xo xadil şehide xo em hemi derbi kevin بقاس تهلیکه هی او قاس سرکبتن جنیزی که تشتیت خوازم بیشم اونا